drugi dan puta, Petrošanija do početka dionica Transalpina. Evo, tek sad vidim kolika je magla ovdje, da su ovi opiše. Tako, sad je. Ajde, ovdje samo da zastavim da vidim šta liči. Dobro, idemo dalje odmah. Sada dalje kreće lep dio koliko sam vidio, znači to je sad Petrošanija i početka Transalpine, pa ćemo da vidimo kako će da izgleda to sve. Mada trebalo bi da je jako da imamo još jedan vodopad, jeste manji, ali lepo je da vidjeti, toga bar u Rumuniji nema nikad. Dobro, nastavljamo dalje. Sunce se probije, sad će to sve da bude mnogo lepše. Neki manastir, ne spisi gleduje, ali lepo je srećno. Početak jednog dela Transalpine. Gledao je još uvijek zatvoren, tako da skipta. I sad je dilema krenuti ili ne, pa da krenu. Trebalo da bude sve čisto, da snega već uveliko nema i samo je pitanje dana će se odgoditi. Popularno odmorište i Vidikovac prazno, još uvijek nigde nikoga, milina za vožnju.
dolazak na najvišu tačku Transalpine. Samo malo da zastanem, da bacim ja pogled kao i svi. Evo, s leve strane i tabla. Evo izvršetak Transalpine, s druge strane isto prepreke. Odavde kreće mjesto Ranca i Cigora, ali dobro. I ovdje prilike bilo dovršetak onog najdobnijeg dijela Transalpine.